Deto'y Ilocos Norte Agricultural Training Center. Doon natin pinangnalakang parang Tartarus na bagsakan, wala with the trading post. At na to'y nainaw di 2023. Pagplano, babayin mo lang iti panangidalan da ti provincial government. At babayin kina po Matthew. Midin ta awan na masarakan na nga pagdiswan na nga nalawa, nagsaludsod na dito'y syudad, at naligay disto nga pakaipas na deto'y. Ket, naira na nga deto'y nga lugar, deto'y economic zone nga. Ket, kagat-gatang iti gobyerno, kinig akindagan to'y, deto'y sa kapulong nga hektarya. At babay mo lang iti pag-tinulag iti probinsya at iti syudad. So nga nagtuloy nga na ipastek ito'y batat. Deto'y bagsakan nito training center. Deto'y ang serbinto ang pagdadapuna namin. Nga kung tunok to kay Ilocos Norte, nga dito'y iti pagtarusan ni Giday na ayat nga ang gatang tinaduma-duma nga agricultural product ka bulbulto. Yeah. Kastamet nga uray pa iti kas pagarigan na samsabali nga lugar ket anda ni kiti produkto tayo nga ay anda ni kiti kayat da nga gatangen nga han tayo nga makapaadda ditoy ti narway nga kinaaduna kabalit na malata nga umay agi trading ditoy kas kumadigiteng kapo Nueva Ecija, Ilocos nga awan nga produkto ditoy kinikijay nga tiyempo kasi ti agricultural product seasonal no maminsan manmanulan ni all year round nga produkto. Ket pamati kami nga dakkel iti may tulong na deto'y kinigiti aming stakeholder, manalon, trader, middleman, amin nga mahanunay nga dito'y mapalaluan nga nangina, anunay nga mapalaluan nga nakalaklaka, tapos di kastaket, iti kamaudyanan na, di ginito mo na consumer iti mabeneficyaran. Ngamin, ti agricultural product ako supply and demand data. No unay medyo mapadjikal kalaingan na nga presyo. No basit ti supply ket ti ang kasapulan medyo matumasit. Yung no adali ti manayon nga magatang digiti ang kasapulan lang nagrona no binulbulto, pinulpulo nga kilo. Dito iti pagtarusan daghan na iti unang titsendaan unang titsendaan nga kaduan na ngamin hindi mo lang mapamakitsenda nga kasapulam iti unang iti balay dito retail no kwa ket yaw awis iti provincial government iti city nga iti produkto ti daduma nga ilili ket dawaya dalata nga umay agi disto ditoy tapos di kastal digijay ang kasapulan ti binulto pinulpulong ginasgasot nga kilo dito iti pagtarusan da kaya ket dawayamat amin ditoy apo adadalan asidig iti poblasyon hanga dayo ket may sapay nga show window digiti sabali nga ili nga tapno ti kasta ket mabigbig da nga nalaing digiti pagtagtagsin da mga produkto. Kaya, as dati makita na kado nga bulto iti sibuyas nga puraw ka nalabaga, kaya bawang, nga ang kapo iti bintar kan pasukin. Ket, kasama digiti na kaya sili, palang, kamatis, nga sinupsupot. Tadi kami may isa kasupot gamin dito, kadon na 10 kilos lang tati pampamayan na. Kaya, kadawyan tayo apo, aming produkto, nga ni aming produkto dito'y Ilocos Norte.
Ket ababalaeng iti shelf life na. Anak kayo nakasawan, dahil kayo nung maburas, pasarol when kayo nung mabalin, may lako maging sigida, ken magatang magperdikiti, kasapulan para taraon. Kaya, kay nasawen medyo nalalaka malaylay, balungtod. Gusto nga dagos nga rambang na nga may lako. So nga po na nga numasinsintir tayo, na doon na nga farmer, ti pinagmuras da, masapa ka parbangon, wino maladaw nga malem. Kaya, kat dagita ti oras ti panagi-salog da. No may salog dan ka, o may dahi pailin, may dayag dito'y, hindi ko dito'y igigil lang kalkalsada. Yan inatan na may dawat nga kumay na amin dito yan. Tapos tikas na dito'y amin pagdagasan, di biyahero, di truck, nagkarga dito'y. Kaya kami ikamakam da, itaray na di Urdaneta, Baguio, Cloverleaf, di Manila, di Visoria, no tikas ta, haan maatras di gito'y kwa tayo. Hangkas di kita gapoy di Baguio, kami nga medyo at atidog, makadanon pa di makalawas, di kwa da. Self-life da. Carrots, mga balungtot, kalaylay. Baguio beans, uri di repolyo, cauliflower, kadakwa. No mapay adamot kakasjay tayo nga sumagmamanon dito yung store. Hindi madado pa ilaing di po. So nga, ipasinggidan tayo, patalgidan tayo di gito kakastoy nga